Liste želja za upis u srednju školu popunjavaju se danas i sutra. Budući srednjoškolci imaju mogućnost da izaberu ukupno 20 škola ili smerova, a preporuka ministarstva je da učenici pažljivo odmere svoje mogućnosti. Prvi upisni rok počinje 8. jula. Učenici danas i sutra, a u skladu sa svojim željama i brojem osvojenih bodova, popunjavaju liste za upis u srednje škole. Što veći izbor naprave, veće su i mogućnosti da upišu neku od željenih škola. Rok za predaju čitko popunjenih lista, potpisanih od strane roditelja i učenika, je do sutra u 16 časova. Dalje se te želje ubacuju u bazu podataka. 4. jula imamo na školi istaknute želje da se proveri tačnost unetih podataka, onda kasnije imamo upis. Mesta u srednjim školama ima dovoljno, čak i više od broja učenika koji su ove godine završili 8. razred. Pitanje je samo da li će im biti ispunjene prvobitne želje koje su neki definisali uz pomoć roditelja. Pa uglavnom medicinska mi je prva želja, ne znam, volao bi tamo da odem jer je veoma dobra škola, to mi je kao prva osnovna želja. Išao sam samo postavio nekoliko želja čisto radi reda jer sam bio siguran da ću staviti medicinsku prvu. I dobro, recimo šta ćeš pored 20 da staviš? Ne znam šta sam stavio, neku školu našao sam. Sasvim slučajno sam odabrao. Najveće gužve mogu se očekivati za srednje stručne škole. U Mašinskoj školi Radoje Dakić kažu da je najveće interesovanje za četvorogodišnja zanimanja koja omogućavaju brzo pronalaženje posla, ali je problem sa zanatima gde se beleži drastičan pad učenika. Četvorogodišnje zanimanje upisujemo uglavnom odmah u prvom upisnom krugu i to u nekim zanimanjima znači nam fali mesta. Znači potrebni su nam, na primjer, kompjuterskog upravljanja po 2 razreda. Upis učenika predviđen je za 8. i 9. jul, a 10. jula počinje drugi upisni krug za preostala mesta u srednjim školama. Vladimir Bobetić, Fox televizija.